ole tino le petia ia olanga nei le ayoni me alele le fili le fia lele tau ma fai le petia ma se ma futanga le nale fifia na o we stili filia lo to now no tai na tu malangona le alo fa au so fia lo fa na mo o ia o ma tu malangona o te ma wai o le no fai le file tau ma fai na ole tino le petia ia suma e ale lo fa na mo o ia o ma tu malangona o te ma wai o le no fai le file tau ma fai na ole tino le petia ia she got me hypnotized with that pretty eyes so probable make a grown man cry when she blow me kisses she got me thinking she'll be mine forever baby leave me never I hate to see you leave but I love to watch you go oh 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 girl have mercy on me so oh 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 girl have mercy on Mr. Lowe's hold me close watch the moonlight glow so my ele lo fa na mo o ia o ma tu malangona o te ma wai o le no fai le file tau ma fai na ole tino le petia ia suma e ale lo fa na mo o ia o ma tu malangona o te ma wai o le no fai le file tau ma fai na ole tino le petia ia sa pushir maru na pong sai long na lona be wo over the my lay nga sunga seu ke ya kia wingi kwai nga le songo ke le fia unga ya sunga I'm your Polynesian lover it's time to discover our experience like no other to get you in the mood to make you feel good slip and slide come on and let me ride till I'm morning light malangona o te ma wai o le no fai le file tau ma fai na ole tino le petia ia suma e ale lo fa na mo o ia o mana tu malangona o te ma wai o le no fai le file tau ma fai na ole tino le petia ia awe wa tau pelo fatu langona yo manatu se baby o te alu wana o lo fatu ni fai mani avenga e mama fa ya te au le lo fa le mo oe wana o le fatu yes we alo for my say kai la famo mai de ngai fa ma I wai e le au koi ko ya I ve a I de koi foi mai la ma show for the family o few for I de ngai me o fa ka ma e ale lo fa na mo o ia o mana tu malangona o te ma wai o le no fai le file tau ma fai na ole tino le petia ia suma e ale lo fa na mo o ia o mana tu malangona o te ma wai o le no fai le file tau ma fai na ole tino le petia ia Ole jabla wati ole tuepi ole wato valu minuta le ton tale ole tula fitu le neitao. Ole tao le ole aso farele le aso lona lua se fulu ma le fale nei ole masina o aperila ole neitu sanga e lua afe lusu ma le ono. La talvatu ya ele pa ia ma le mamalu ole tatu utino ya na foi wa ala usu mai le neitao. Ia awa foi ia le mataina o fiau manga luenga o le yaso maise o le nei tai ao fa i wai foi le nei va yaso el tal masani voi le umalona fai se tala le coach apo ai lava sfa butonga wono mai le ia mas patpati popo ia nei la tai le utatu o lia ia le aso ferele ia o va pe aku le mas popo mas popo na le mole li after li o no la to singa o la na li onga I lo se fu mai se ma to wola ia le o am fai e on tato to e feilo ai fta pa I lunga o pe manga le el nga fta se fu I lumo no ai le tu no pe ya upu masani le tato tino
ia o tata programa fo nei ole talo fa Samoa ia fa na fo to ai fa fo mai fa to ki mai la u fa longo nei tai ao o tata programa nei ole talo fa Samoa pe o ma sini ai se ia u lia fo ile tu la iva ile tai ao nei ia ona fa pena fo ile o ne ta ulunga tata programa ai o fo lo fo mo fa talo vatu i wo mpanga masani lo tu tu si fongo Samoa ia le tu ai pi mai ile peninsula i no ai o vai ngala to i le tau na ia so ma le tai au i le mataina o fia mga luenga ia o tulanga masani ia makase ka ko wa mio i le fa malu na ifo ini so va ngala tunu na place ti munga ele tele ia pe na i ti vo ile tau na fa su ai le va matua ia makau fa malu ai o makwa vela mele o ia ia fa talavatu ia te oe tinam nei tama matua na fo i wa matalia lau tau ngā luenga o le tāpua i wae o nei tinama nei tama matua matala la tau ngā luenga fo i lele te talo tau fangu tātou fo i lele no fo i lunga ia faile te talo faile lotu ia o le whaase se ane alea i nei ngā luenga masani ia e ele isi matua o umanga faile loko koe ka ngululo tulo fa fonga ya ile si matua ia mesel vanga matua nai tatu matua fo ile e umalo le faile lotu ia tapena lo le o le tio le taiao ma tapena ai nei fanda ia onga telenisio vaenga ua fapenao na ile nei vai aso ia mesefo nei masina e vo inisio vaenga ia o le asuiela o vai taulanga meselanga i mai nei tai mo no ia inisio le ngaluenga tele lo fatino le temi nei e mana to mai o nei ngaluenga uma e taulai uma le tulanga lo ia tapenanga o le tatou tuto tasi le ona fatu sanga o Samoa talun tuto tasi tal mai le tasi la fe la unu lua ia le faila la tala ia o le anga mai ina i Savalalo ia o le nau tala tatou pe on fa ilo atu tatou programa mal le pulengo flowing lau lele o le angai mai lai tai munu ia o le fain ngā luenga mo muninu la vala towia ele o mafai o na fe lau ta vale luma o le fale fa masino ia la e fa pena ona fatino ai ngā luenga ia ile faia le o le tatou walana ia mo le tatou vaenga e tu ai lau ta vale o la ua tanu ia ua mata ona sisi fo le lunga ia le tanu lea ia ona o le telo teimi e afia i tātou i meo malafana natura ia mesa lavo timunga ia e maitauina le lolo vai o le na vaenga na la uto i tanuanga i lunga ina i tautu i te tien mena o le lolo vai o le faila raptala a faila te malanga mai nei talo fo le famasino sam tau te saula sau sao i kai ia i tātou vaenga i e tātou le ua assign mo tātou paka a tātou tavale o te saula ia ona anga vale le te saua e pasi falfamasino e te longo fia le me te awhein me la te vai mai ela tutua tuaisi na i nisi fo te mali o le atunu i le awala le masani o nanga i ta vale famasino ma lau fai ngā luenga le famasino nga o inala e te anga vale i ai pe a fai na te sauna i le afoi na eva noa en fasino tu le stamana tu lu mo le kate ia le vaenga te anga ia a fai te sau o makua kumua ia o lo ava noa lu ma tu le tato ofisa nei tu ip ia i tu awala ai lu tu tonu le pa tu ip ia ona i vaenga na ta ona i silfia tu langa fo lo ia fo ia le tu langa o menei ia pe ona ia fo ia na swinga na molo to si la fia au le timo le wati le o te 2 minute o na ta leo le tu live fitu fa talfatu ia ile usumai ia male malanga me fo i lungo le wala me fai malilo sa on o le fo i wa taiao ia o pisi le fo ia on o le tuli mai o te mi fai ngā luenga ia mai se lava ia o te mi nai whanau ia onga au wha manatu mai le tātou pakalame o le tālo wha Samoa mo oil nei tai au whaisau te tālo
Ole jabla wati ole wa lu minute le wata ai nei le fitu ya ala mai ma fa formai il tatu telefon e pe on tabile ina vai no telefon le si fon Samoa ya il a tu ipinei Tala falava o tala fau mai vai whanua. I tala tumua, pe a o ina sulu whai le tunga tumu se file mua le mawhau fau, pau lava le naunau te inga ina ia maua se lavea i, saunga le mu, mamana ia. O i tu ia o lo whawai ai le se e atu o le whaala pueta putunga o le kōsena, malematanga ruenga o le soifua malolo ina e whaatino se sa ilinga se leni, o le tausala e whaatino ilunga o penga ta whailangi, e whaatangisi ai so o se whesosoni tau tupe e maa au iai le tunu o. O le whaala putuputunga o le kōsena o loo tumu ai ila tau ua fia ilinga singa se le mawhauwhau, ma na whawai ina le tau sanga lua whemaleiva. O le tele whaionga singa se e awatu lea no whonga, o ila tau nau iatu i le vaenga o le ngasinga se le mawhauwhau o le soifua malolo ina, o loo i matotua. O le tasire nei o whaala putuputunga o loo amana ia i tufatufanga le malo. Na whamatu atu ai fo i le se lawa fe tala, ai o le whaatupula ia pēo i la tau e suru wha i atu, o le anga i fo i le na ilunga o le mana onga. O le ngati tonu a pia, ia la tau o lo feo ai. I te tonu a pia, sa i li fo i se sosan ia le la tau wata mo whainga. Ia o i tua fo i le, inu i tua i sa vai, i sa la whai ia mai nei fo i uporo, o lo o to tele lava. Yo ai mai tauina fo i le winga fo o tatou e tau ngā e tatou ia la tau nei ona e leo se mea fo i manaso e manatu se ainga e whaalau i lo atu i whafuma ia au le nganga lau le fausi o le Goshen Trust ia iei se whaatong o lo e ngafa ma le fsosoni mo latou be ne na yaso po nai vai aso foi e fa pena ona fai foi se matunga ren il tau toe se sauninga foi le toe fa ofia tu tondo o no mala la fanga i po ainga foi na o mai la tone Sa no le afionga le minista o le soifua malolo ina i le whaatanoanga ma le TV iwa, o le ofoina le fisosoani mo i la tau nei. O atalava ia o le mulimulita ia o anga wha ke wisiano lo o lawa lunga i le atunuu. E mātou te talo atu ai i tātou pisinisi umalawa lo whafonga mai le nei tū la. Ia, mana tu atu ia le tātou wha moe moe. Ia le ngata fo i lea o i lātou umalawa lo o iai lo o tōtel tonunga i le nei ngaluenga tele o lo o fi tonu iai le afionga i le taitaifono. Ia tuatanga loa ma le komiti whafoe. Ia e mai se fo ia le matanga luenga. Tātou ngā loe whātasi. Awane i ngā lo le talasi te mā lo si o mātou pitunu ia tui lolo. Le loa po mātou nei aisi ia o e tai au. Ia a leo nā o e nei au mātou fo tai au.
ia mai tatou ngā lue whātasi au le tawola au le whangota ma tau te tatalo atu foi ia i lato uma iei fo se milionea lo whaafonga mai le nei tu la o lo mo mia se vaenga invest iei lau se len ia o le ola le ma tau te ole atu ai ia invest mai le tatou Gosen Trust au wale tau singa o i lato e le mawhai unto e tau i atu ia lau tau si mai na o le atu e mawhai na sosoan O le a whaatino i le aso iwa le masina fōi a vele pe a matamai le itu la se furuma le lua i le awa uli se ia o le itu la e whai le fiafi le tau sala e whaatino i lunga upenga ta whailangi. Ha o whaato a tau a mata i le soifua ngā lue o lona alo tama i tai a ta i lua rama i le matata whaalo ia. Ua whaapopo e le fionga i le lo ia sinia ia silinga da iana rama le isi whaamalo si au te le molo nalo i le whina wina wawanoa maurulunga mo tama i tai le whaamusinonga. Ina ua whaatautoa loa ia lana fionga i le so e a vea maurua i sipe sa tene tama i tai mo le whaamusinonga o whanua masuafa. O le whaatautonga na whaia i luma o le fionga le pere sa tene o le whaamusinonga o whanua masuafa ia le sa tele rapi wa ai mana mo le mawina e suiro ka peneta a toa maa inga. O le afionga ia silinga o le whaletua o le afionga le whaamusino o le whaamusinonga mawalunga ia Justice Fepulea ai ame pero sa Roma. Sa tōwhia ina ua whaalau ilo se whina lo le komisio ngā ruenga tau whaamusinonga ma o le a ngā lulue whaatausi ma le afionga ia afamasanga mai kursot na lole o le isi le nā sui pero sa tene o whanua masuafa. Taitonu e le se ngā luenga whaingofie. Ia e ka moe moe le anga leo le atu e soso ani mai vai vai. Na matanga ngā luenga whaaro ia le lua afes futuru. Ia sa ngā lue mua le ofisa lo ia o Pulea i Patrick. Mo tau sa ngai lima. Ia ona a ele se manatu e fia ngai lava e tau whataitai pe a fo ile le aluna o na oa. Ia le la na whaelo ofisa Roma loa. Talu mai le lua afes furvalu se ia o mai le temi nei wa wala wina ia o tofinga nei. O le tofinga le nei, o le afsosoni malosi fa ai unga whai e meso tarusanga toi leilo, e whatoa ia tu i le whaamusinonga o whanua masuafa. Ua silia i le sefulu mo le whatau sanga o ngalue le afionga ia silinga i le nei whaiva, ma na whaau umai malona whailonga tikeri i mata upu tau tu la whano, ma whaamusinonga mai le Universite o le Pasifika le tau sanga lua fese fulu mo le lua, sa na whafo i mga ruenga whawautua mo le whaamusinonga mawalunga i le silia i le sefulu mo le tolu tau sanga taluai. Ia o le talamoni lava i le ia i se mawhauwhau e o mai nei tūlanga. Ia ai peita ia o e se fo ia whainga le ali i wa te iwa tapale mai e le nei tūlanga. E le ia i se mawhauwhau o le mea le anga i mai ai. Ona o le si fo i tūlanga. Ona ben tō sila fia o si o tō alua le fo ia i nei whamsinonga mawalunga. Ia ele ia i fo ia ala se mawhauwhau e ono wala au lia e sau i le whamsinonga. Ia ai beita ia ne. Ia ese lava whainga le ali. Ia talia man loto whaftai e le nei wala au. Pau lava le mea o le ngalue marosi, su ele experience. Ia mat whaamaoni ia ma le loto mawalalu. Ia e so sesi lava ia ngava i le tofinga whamasino. Ai pau lava le mea ia ato atau sanga e peo na saunua lana fionga Preston. E iai lava ia tūlanga e tau ona ausia ona mawhaela. Ia ai so se tangata lava e mawhai ona ngava ai le tofinga whamasino. O loo ia umia le whailunga tikeri o le sa whainga o whaatufunganga po le Bachelor of Arts mai le Universite lava o le Pasifika i le tausanga ea wheiva sa lauiwa se furumaliva. Nanga lua i le matanga ruenga o le soifua maaloloina o le matanga ruenga o tina matamaita i a tina e wawhio anga maanga wheso tai. O le pula kalameo a tina e malo o whaatasi po o le UNDP whaapia le whaala putuputunga moa o onga malo o whaatasi le UNESCO. O loo talia nei le iloilunga a le afionga le loia sili. I le suesuenga whaalo tui whale sa whaatautaya e le matanga ruenga o le leo whale pui pui ma le ola tue fuata ina. I malo le malo e to alua na whaamalo lo. Ina ua masalumia le liki e itua o whaamtalanga e whaatatau i o sofa inga. A leo i whala au whaasa ina. O leo nei e to alua. Ia luani to ale pai mana nai vani vai. Sa whaamalo lo i le masino i anuari o le tausanga le nei.
yai si tūlanga maulu ngai le mtangan penga naula umia. Se su enga i leo ko ro o mo se enga leo o ke miguel wa ave faide bibiu lo yesili pe lau ke fa lo inga le faino opinion leo pele ai a wa mai o mo se enga leo ka punga e lo a mai alo la io le bibiu lo yesili io ngala mo se outcome alo se su enga ia mai ka upelo wa mai ai mako ya se uma mai la ka ko kali lo yesili o mai ia o mai ngo foi la ia ka upu o mai atu so ngari ku leo ia fianga nga fiira ko lo o lo fa so lava nga wingo le mata i tu wino no fonga lo masalmi ai fa nga fa so li tu la fono o le fa to wina mo le fa nga ina yo fola au fa sa ina ai mai se le aisa uali mai i le vai tau le nei o le sau noanga le fionga le tai tai le malo si tasio na fa atra noanga ma le vasingo tu si tale li tau sanga nei o le tu ina tu fa amtalanga ia ila tau o lo nga ia yo so fa inga a o te pena inga venga nei o leo o se whainga le alofa ai meise i le saunga le mu o malo le malo o le alama tio la to soifua ai sili ina me uma o le tamawhai lea e o fiu winga o lo o te lea i le afianga le tunuu malona fi le mu o se tasile nei o su inga o lo turimata ia le tunuu lona taunu unga Telefona mo nei vai ngo le aso mo ni telefon fonga fianga i masiu tato o tunuu Lawa fa fonga le tātou tiru le tātou telefon me vai whanua pe on taplina rang o telefon fonga la tole le mtau ina sako mai le telefon me vai whanua tepla wanti ale to peaceful mo minute le uta ne 15 minutes past 7 this morning I to fa talvatu to night ma futa mai por night lungo la wala ni te mi fa talvatu fa malino sha a oena te saufa tafane yo fa malo atu le foi uli ya te ia o lo avil tavale ia mto anga fa tano a mauale ata le ave tavale le tala oile te no fui o ta folisi no fo na iluma ia o sile na a fa ile ata le ave tavale o lona winga ia o sili ai ia on awa ne e to tala le si mena social tele ai ila vitava le tau fa ala la fu le ia misha timurta au awa le tasile vaeng e fu le e timi fe meta to e le ano no ya to mena yo le halu le avtava le tau na isi tenga tala te tolua ele fa pela tolua no sisi tu alan tolua ina ia maua se tangata fu le fa tel no la tawala vai ku le tangata le luma le tolua ma tawala wa makanga nge fu le ulua ya on tangule popo popo le lima tala no fai le tala mali ia makwa ka ia ala ia al me fu le ele si vai ngana e o tolua e o ai o i tua javi ele ai ma se tela no la ya ngu e o ta ua ai o le ponpo na manuel tela o sel fa no ai le tu ai fo ile o malo se tasi fo io o te mali i te lelo sao te mali longa le tatu tino ia ele to na male la ina ia ele to a tau failo ale to tau failo ia le foi te mali le fionga yanga tolo ai Dr. Tili Afamasanga o le fa per fam telanga o na inga ia o le tai ao na nafi aso luas fulu ma tolu ia na fa ma na vai le tuanga luenga le fionga yanga tolo ai Dr. Tili Afamasanga o le fionga yanga tolo ai na auto silfia ia o avene ma tasi o sui el komisi
ia o tanga o la fo o le pulenga fo ile e pulea tanga te whai ngā luenga e pulea ngā luenga le malo pul pisa si ia o ngā tolo ai o se whai a onga ia by profession wa loa tau sanga lona tau tua ia le ngatau sa mo nei o tunu e whafo ana whailonga maululunga mai atunu i whafo universite sa uai ai sa ve fo ma whaululunga o niso polgalame universite ia le la ua ina tala whanau noa whailangi lana wholaunga ia o le talo le tātou polgalame o le talo whasamoa ia anga le leile tua maua se no whanga maua le tina ia i le langi ia awa fo i lona matai o lo whatala tele mai ia maua le o le sai maua le lo tutele ia i le paio a inga ia te nane fo i le tātou tino ia wa o le ua tātou whanau noa ia le tunu atoa ia o nei te mali te le fo i lona sao ia i tūlanga pe o nei ai ia i le tele o ati nae ia mai se fo ia o lona sao ia i le tūlanga o onga ia i lo tātou atinu o le teime le wati ale tu e pis fulu minuti le utai fitu o le ngalo ia o le mai o tātou telefo i le tau le valu ia o le toi whaafonga le tātou li poti o le maketi me ion whatu teia e le tō whai whaso tau loa ani seto savilio. Banga
vasa nei so pena lua a ole vasa Pela itu pela aku mi usila
ta iso o mai e au matua. Ai le mawhau whau o i le matana. Na ka whaai poi pole ai o se mea, ka i le mama. Te le mawhau whau o i lo waloha. Nau au mai ai o i ni usila. Anu whaapene o whai ma polo ngā o i Samoa. Na e sila pia lava olo umatiga. E te lehi alu atu lava i se pongisa. Na e au solo solo atu lava i tua i lau te whai awa. O pea fo i lau au ngani i lau sama. Si au lea whaaku si tau le langana. Malau whaasa mo e tau le kasala lou ai whapasa. Se mea ina whaingata, o mea whahapena. Se ia lolo whaia, ma se isoia. O mea whaia sa lilo, ua whalasia. Lei puai i masua, le toe maua. Lei puai i masua, le toe maua. Tina ole atunu ia e whapoponga. I le unu tala la matone ia honga. Ia e manatua o le tala ia hana. O Samuelu lana tamana me i leo si taunana. Tina ole atunu ia e whapoponga. I le ulu tala la matone ia honga. Ia e manatua o le tala ia hana. O Samuelu lana tamana me i leo si taunana. Tina e aia e manatua, o nau tiu te moni mai leo tua. Pai a o mai le whanau, mo le whautua i le toanua. Awa le whaapita i fo isi o tino. Ia oe ne ingalo o le whaiva moni lena o ke riso. O tina se i tau tuana. Ia pei o e se tana la mea ina o saiuta. Elelei o le potopule alona lota. E sili lena i le toana te kawa e o le ono. O tina se i tau tuana. Ia pei o e se tana la mea ina o saiuta. Elelei o le potopule alona lota. E sili lena i le toana te taua e o le ono. E tina e aia e manatua, o lau tiu te moni mai le atua. Pai a o mai le whanau, o le whautua i le toanua. O le whaapita i fo isi o tino. Ia
Oi le ingalo o le whai ramoni lena o ke riso. Le tupulanga ia e whaoa o. Deo isa ko le atali ia o Aperahamo. Sale tau tala sale mangangana. Ai tai tai na pei o le mamoe mo le taulanga. Le tupulanga ia e whaoa o. Deo isa ko le atali o Aperahamo. Sale tau tala sale mangangana. Ai tai tai na pei o le mamoe mo le taulanga. E whana ue a tau tuana o le tula whono mai le atua. Ia e a mai lotama, ia e a mai lotina. Matau i le atua, matanga o le poto. Tupulanga e te ona lele ai mai sa o loto. Teine samo ai lautinoa. Tala ile a kafine ai e fatale kiriata. Na sili ilo na mana o na falo alo. Te ole o pua sili ole o sita ile mao. Tuana ole tuna whana mai le atua. Ia e a wailo tama, ia e a wailo tina. Matau le atua matanga ole poto. Tupulanga e te ola lele ai mai sa oloto. Tau mo wa
Ola jabale wati le tu e bi le wa just fulu mi du te le turn tang le valo he le tao ya of afong mai fo le dan tu tino ole por polen tonu mai ai le team le a fiti e pe on we mai le ile a fo ile tawanga le sisi o me mafa le lo telemalo i Samoa o le IPFC. Ya la salus fulma le lima no wingo tai au le talalo i ai le grand opening o le tanto fa mo tele le le ai fa tonu ina ina le gym one i fleata i tone mato i le tal fitu i le afiafi fa talavatu i tato au fa fonga le ngato sa monde e fa pela foi te mau i lo mau mai te tu ale si fonga sa mo le lua bi ya i le ta ya ile o bisikele asa mo au te lo ta pena umale ia nei o le ngasolo mai le o tatou i le awale amata i le te lo e to tele la to le la fa ia satina mai nei Samoa ia wa to tele la to le la malanga mai le fono fo i le malua po le fono le kalesia fa apton Cristiano Samoa i la langi le vo yo la tal malo le kalesia ina i malua te le vo la ia i si fu fuanga mai sta pedanga la ia mi se la vota pelanga mo le fono le malua ia la ua ta pena ia mo le time nei ia tulanga le na ia a fai o la tau fufu ngai mai ia o le o ke ia fu kal fai ngo fie o le o ke ia ta tu tinu ia pa le o le tulanga vo le o la fa nga ia la ngo le fai sin vela fusi fo wingo de tau ma ia lava mai o spray fo le se tulo e fanga ia lo tino ia mai le insetine yo le namu ona o le lavae ma te tuan mtanga vengo se fu maloloina ia le tulanga piona ia il fa ma i le fivo pona ivi o le tulanga le tau yo te mu velo te befo i wa loro winga ele mo mi teleni o fu ma fa nei ia na u fa savilia ia vaanga uma ia ile ngatele ia a fai o nawa su mai mai sa la to hoile le sifa mana tu ta wale mo tanto ta tu le sene ya olena singia na fi ya le tato ne vai asolo official ulenga flowing la wele ro fai ona fai tato le sene le tu mau po le temporary driver's license ya i tato carentos ya o foi si tato la pio le tato official ya tourist ng mai mo ya por tato official fo ile le ta nai vai tele we o le vai ngai fa manatu wa telo tele ni show to le ala amalanga mai ya ona fa pena fo ile no fio ai ta vale nei ya o pui ngalava mo le tatu sango le mu mai i ni show fa la ve no tu ya le ma fu ai on ta longo ia vai ngata ua ai fa tala fa tu i sungai fa fenga mo la tu fa tua ya o telefo ile titi ta pena nga le ta pena mai ai ia a meisa lavo le kale sia le ia wai a mata tu lavo ia mata me lavo le kale sia le ale fa casa por kale sia fa apton Cristiano Samoa va solo to ia sia kale sia pe venait mutisi o le Assembly of God ia meisi kale sia ia la to fonu tanga pe na masenia i to sanga te tasi o le talavalu te fa fonga tatu telefone me vai fonu ta pe le vai o telefone fonga tatu ia ele sunga mtawina sa ko ia ona so toile mtato lipoti ole tato maketi e pe ona we toile telinga ya fa so tauloa ani seto savelio
tala falava o tala fau mai vai whanua. I tala tumua, pe a o ina sulu whai le tunga tumu se file mua le mawhau fau, pau lava le naunu te inga ina ia maua se lavea i, saunga le mu, mamana ia. O i tu ia o lo whaavai ai le se e atu o le whaala pueta putunga o le kōsena, Malamatanga ringo le soifua malolo ina e whaatino se sa ilinga se leni, o le tausala e whaatino ilunga upenga ta whailangi, e whaatangisi ai so o se feso soani tautupe e maa au iei le tunu o. O le whaala putuputunga o le kōsena o lo tumu ai ila tau ua fia ilinga singa sura mawhauwhau, ma na whaavai ina le tausanga lua whimaleiva. O le telefoi o ngā singa se e awatu lea no whonga, o ila tau nau iatu i le vaenga o le ngā singa sura mawhauwhau o le soifua malolo ina, o lo e matotua. O le tasiri nei o whaala putuputunga o lo a mana ia i tufatufanga le malo. Na whamatu atu ai fo'i le se lawa whetala, ai o le whaatupula ia pēo i la tau e suru wha iatu, o le anga i fo'i le na ilunga o le mana onga. O le ngati tonua pia, ia la tau o lo whiwhiwai. I te tonua pia, sa ili fo'i se whasosania ia le la tau wata mo whainga. Ia o i tua fo'i le. Inu i tua, i sabai, i salawhai, ia mai nei fo'i uporo. O lo o to tele lava. Yo e. Ai mai tauina fo'i le winga fo'i o tātou e tau ngā e tātou ia la tau nei o nei e leo se mea fo'i manatu e manatu se ainga e whaalau i lo atu i whafuma ia au le nganga lau le fausi o le Goshen Trust ia iei se whaatong o lo e ngafa ma le fsosoni mo lātou me ne nai aso po nai vai aso fo'i e whapenao na whai e fwoi se mātunga ruenga i le tau toe se sauninga fwoi le toe whaofi atu tono o nuu mālala whanga i po ainga fwoi na o mai e la tau nei. Sa saunoa le afionga le minista o le soifua malolo ina i le whaataranoanga ma le TV iwa, o le ofoino le fisosoani mo i la tau nei. O atalava ia o le mulimulita ia o anga wha ke wisiano lo o lawa lunga i le atunuu. E mātou te talo atu ai i tātou pisinisi umalawa lo whafonga mai le neitu la. Ia, mana tu atu ia le tātou wha moi moi. Ia le ngata fo i lea o i lātou umalawa lo o iai. Lo o tōtel tonunga i le neinga luenga tele o lo o fi tō i tonu iai le afionga i le taitai fono. Ia tuatanga loa ma le komiti whafoe. Ia e mai se fo ia le matanga luenga. Tātou ngā loe whātasi. Awane i ngā lo le talasi te mālo si o mātou pitunu ia tui lolo. Le loa po mātou nei aisi ia a oe tai au. Ia a leo na oe nei a mātou fo tai au. Ia mai tātou ngā loe whātasi. Au le tawola, au le whangota. Mātou te talo atu foi. Ia i lātou uma. Iei fo se milioneo lo whafonga mai le neitu la. O mo mia se vaenga invest ia lau se len ia ole ola le mātou te ole atuai ia invest mai le tātou Goshen Trust a wale tau singa o i lātou e le mawhai unto e tau i atu ia lau tau si mai na ole atua e mawhai na sosoani o le awha atino i le aso iwa le masina fowi a vele e amata mai le itula se furuma le lua i le awa uli se ia o le itula e wha i le afiafi le tau sala e wha atino i lunga upenga ta wha ilangi. Ha o whaato a tau a mata i le soifua ngā lue o lona alo ta maita i a ta i lua rima i le matata whaalo ia. Ua whaapopo e le afionga i le lo ia sinia i a silinga de iana rima le isi whaamalu si au te le molo nalo i le whina wina wawanoa maurulunga mo ta maita i le whaamusinonga. Ina ua whaatautoa loa ia lana afionga i le so e a vea maurua i sweeper sa tene ta maita i mo le whaamusinonga o whanua masuafa. O le whaatautonga na whaia i luma o le awhionga le peresetene o le whaamasinonga o whanua masuafa i a le sa telerapi wa ai, mana mo le mawina, e sui o ka peneta a toa ma a inga. O le awhionga i a silinga o le whaletua o le awhionga le whaamasinonga mawalunga i a Justice Repulea ai ame perosa Roma. Sa toa fia ina ua whaalau ilo sa finangalo o le komisio ngā ringa tau whaamasinonga, ma o le a ngā lulua whaatasi ma le awhionga i a afumasanga mai korsona lole. O le isi le nā sui peresetene o whanua masuafa. Taitonu e le se ngā luenga whai ngō fie.
ia e whamoemoe le anga leo le atu e soso ani mai vai na matanga ngaluenga whaaloia le lua afes futuru ia sa ngalue mua le ofisa loia o Pulea Patrick mo tau sanga e lima ia ona a ele se manatu e fia nga ilava tau fataitai pe a foi le aluna o na oa ia le la na failo ofisa Roma loa talu mai le lua fes fulvaru se ia o mai temi nei wa vala wina ia o tofinga nei o le tofinga le nei o le afsosoni malosi fa ai unga fai e meso talusanga toiloilo e whatoa ia tu i le whaamusinonga o whanua masuafa. Ua silia le sefulu mo le whātau sanga o ngalue le awhionga ia silinga i le nei whaiva, ma na whaau umai malona whailonga tikeri i mata upu tau tu la whano, ma whaamusinonga mai le Universite o le Pasifika le tau sanga lua whe sefulu mo le lua, sa na whafo i mga ruenga whawautua mo le whaamusinonga mawalunga i le silia le sefulu mo le tolu tau sanga taluai. Ia o le talamoni lava ele ia se mafau e o mai nei tūlanga. Ia ai peita ia o ese fo ia whainga le ali i wa te e wa tapale mai e le nei tūlanga. Ele ia se mafau o le mea le anga i mai ai. O no le si fo i tūlanga. O na bento sila fio. Si o to alua le fo ia i nei whamsinonga mawalunga. Ia ele ia i fo ia ala se mafau e ono wala au lia e sau i le whamsinonga. Ia ai beita ia ne. Ia ese lava whainga le ali. Ia talia man loto whaftai e le nei wala au. Pau lava le mea o le ngalue malosi, su ele experience. Ia mat whamaoni ia ma le loto mawalalo. Ia e so sesi lava ia ngava i le tofinga whamasino. Ai pau lava le mea ia a toa tau sanga e peo na saunua lana fionga Kristin. E iai lava ia tūlanga e tau ona ausia ona mawhaila. Ia ai so se tangata lava e mawhai ona ngava ai le tofinga whamasino. O loo ia umia le whailonga tikeri o le sau whainga whaatufunganga po le Bachelor of Arts mai le Universite lava o le Pasifika i le tausanga ia wheiva sa lauiwa se fulmaliva. Nanga lua i le matanga ruenga o le soifua maaloloina o le matanga ruenga o tina matamaita i a tina e wafio anga maanga whesotai. O le pura kalame o a tina e malo o whaatasi po o le UNDP whaapia le whaala putuputunga moa o onga malo o whaatasi le UNESCO. O loo talia nei le iloilunga a le awhionga le loia sili. I le suesuenga whaalo toi whale sa whaatautaia e le matanga ruenga o leo whale pui ma leo la toi fuata ina i malo le malo e to alua na whaamalo lo. Ina ua masalomia le liki e itua whaamtalanga e whaatatau i o sofa inga a leo i whala au whaasa ina. O leo nei e to alua i aluani to ale pai mana nei vanivai. Sa whaamalo lo i le masino i anuari o le tausanga le nei e iai si tūlanga maulunga i le matanga ruenga naola umia. Susuenga i lilo leo ko roa o mo susuenga leo. O ke Miguel wa ave faide biviu a lo yesili. Pe lau ke whaalua inga le whaino opine leo pele ai. A wa mai o mo susuenga leo ka upunga e loa. A mai alola i o le biviu a lo yesili. I o ngala mo ro se outcome a le susuenga i a mai ka upu e loa. Wa mai ai mako. Ia le se uma mai la ka ko kali lo yesili a o mai ia o mangingo poila ia ka upu o mai atu so ngari ku leo ia fianga nga fiira u ko lo o lo fa so lava nga wingo le mata i tu wino no fonga lo masalmi ai fa nga fa so li tu la fono o le fa to wina mo le fa nga ina yo fola au fa sa ina ai mai se le aisa uali e mai i le vai tau le nei o le sau noanga le fionga le tai tai le malo si tasio na fa atra noanga ma le vasingo tu sitale li tau sanga nei o le tuina atu whaamtalanga ia i la tau o loa nga i ai o sa whainga a o te pena inga wenga nei a leo. O se whainga le alofa, ai meise i le saunga le mu o malo le malo, o le alama tia o la to soifua, ai sili ina me uma, o le tamawhai lea e o fiu winga, o lo o te le ai le afianga le tunuu, malona fi le mu. O se tasile nei o su inga o lo o turimata ia le tunuu, lona taunu unga. Telefona mo nei vai ngole aso mo ni telefon fonga fe ngai masuta to tulu.
Tātou tala tala no whamatua, nei mata uku sili lona tāua. Se whamanatu ina e manatua, le whanau o le tofi mai le atua. Tausi ma wha pele pele i ai, hawane i wha ono ono i ai. Te pue la au i o la lelei, e fua mai fo i ona fua lelei. Matua la mai, matua sanga i mai, matua lau tiu te whai, matua oi o le puna mai. E vai e limo le whanau o mai, ua ngā lala o mai e i launga ngana, tala tala no i lo leo malu e talia e a lea nganga while mu. E whainga tale tama ticha na talia, e a e leo i tau o whewhe ma mea. Rou au e a e le whai pe pe, se o te tau atu le nā ua e se se. Matua la mai, matua sanga i mai, matua lau tiu te whai, matua oi o le puna vai. E vai e limo le whanau o mai, ua ngā lala o mai e utu vai. Le puna vai i a puna pēr mai, matua i mele lei uma wata tau ai. Sio malo si uani, le whanau e tau whatuli solo malalafi. O si au po si au kuma si au kui, o si au ta si au kiki si au fufuki. O ti ngā lofa lea tuolo si sila, i lana whanau leo wa sa waina. Se whamanatu ina i e manatua, o lau whanau le whanau o lea tua. Matua la mai, matua sanga i mai, matua lau tiu te whai, matua oi o le puna vai. E vai e limo le whanau o mai, ua ngā lala o mai e utu vai. O le puna vai i a puna pēr mai, matua i mele lei uma wata tau ai. Matua lau tiu te wha matua, te tonu ai ngai e wha atau. Tātou wha malolo si mai, awane i wha fōlinga mai. I pei tātou o ni puna mai, ua le mawai o se vai. Matua la mai, matua sanga i mai, matua lau tiu te whai. Matua oi o le puna vai. E vai e limo le whanau o mai, ua ngā lala o mai e utu vai. O le puna vai i a puna pēr mai, matua i mele lei uma wata tau ai. O le puna vai i a puna pēr mai, matua i mele lei uma wata tau ai.
te mana wati le tu e pe o le ua sfurfitu bidu te le o te daily tu la valu le riva ngole tai ao. Ia ai o le ua tanu mai le tātou le ponte o le tātou maketi. Ia pela foi ma seniai ia i a salulu ia o safarile ma stona i wa stasi ia lela ala tu fa fong mai mo mai le tātou le ponte o le tātou maketi. Ia pe foi ona ia i nei tau ia na fatu te ia le fitalinga ia fa so tau loa ia an seto savelio. Ia whatalofa whawera ia tu i le malai whamai male al whamai o le tātua tunu nei whai taa whau male nei ansa whau ia maa lor soi fua manuia ai o le whau o tātou whailoa i o wād whau pohana nei o le tātou lipoti o le maketi mai whungalei i whainga paanga masani male whalamu tonga o tau i o whawalawe whawosei o le whanga solo le tātou polkalame mai mō msilsila mai le tātou tunu. O mai mo male o rai vai ngale tātou ripoti si tena mai mai mo mai lo tātou tunu ma ua le fai paka mana ia mai le fianga o Sata Puala ia sa wele uta fai lea fai paka sa moa ya ele o alka o fa lima sukala ya mai ka o fai o ke minhei bave mai loa pensi sila mai ya vai sulima mas futala ia na le ko fai ko ka mai ya mai le fianga o Sata Puala le vo sa ka Puala sa ole ko ulu le ya mau foi le ko ulu mai sa ka Puala lima kala lima ya sa ole ma ia ka le ya mani ia sfalaili ne mau le ko ulu mau le fai ya mal tato am tanga le tato li poti masani mon maketi talo mai fianga si umu ma ne au su mai ka ya au su mai ka au ta po mai moa bo ko sa bo ele caro war ya quer caro war coi palma mau al calo mai si umu popo pa foi desse au si umu le au lua whaongo karo la poa i le los fuka la maua malu au kauanga tele lava o le waenga wata penanga mau fole tau talo maua le aku kalo lea ele whianga le aku kalo ele o ika ka le aku kalo ia mahanya Pia kalo le sa ul kau kalo le pia ya mai tau atu i kalo ya uma fa kongu mapole o winga le sula fishing chip talo chips e o ka pa ela le ke foi nga mia ko kede mo fa sa mo nem soi vai le foi ka kia i le vaenga le la kofi ya le fa pulo msalo le tau nu mai ele o i foi le mea ia ka me maka ia le mo ka kofi mo fa sa mo mai tau nei tai au ele o tele se me amata i tono da tomates salo po se taimi o iluma ia ona fanga solo mai foi ke le foi vaenga ia ngao salo le i la sa ka seki mai di sto tele ma wal ka mu ka konga ya vai me folar ka konga le tele tamu
Na mutonga e leo i le ona ta amu. Ke longa le kolu se fulu anga i lunga. Ia le tau o le ta mutonga. Sulta lana ta popo, ta wanga. E whedi skoi ngā kaupopo la le fu e kumu le kanga pepa. Bawa fusiru au. Nei na fo ia fusiru au. A to ulu mafala. Te ele lau whai. Luma yo le sa mata mai ele tātou whai paka. Ia, i le te le whai Samoa ma le whai Parangi. Ne fo i e iai i ma le whai paka. So skoi ngā whai. Tau tiru kilo aku po pia i le tau. E la fo i e si vaenga o le talo le a tau tala marai a lua whaonga walu. Kultalo lua kultala. Mau al talo so skoi ngā tau talo. He tele o talo ia o iskalo e whakalo la po a lua kultala. Ia, o vaenga masani lava. Le whapulou le isi ukalo msaro ka ume ngā pōpo al nafi. Ia, e rei taunu umai ia i la taurona. Leo tātou taunu mai le tulmanu ki toi luma. O le tātou mainga fo le tātou ripoti. Ia, o lo tātia i ato esi, ato popo. Whai Samoa. Maua whai Samoa. Ia, whapefo i ma le whai Misiruki. Na ia le whai Misiruki au le lei. Ia, le whai kaukalo le tulmanu na pito i luma. Ma e le vaenga le amasoi. Ia, sao lei a. Angala le mo to i fa mama le o le tausil vanga le. Au le fa palpala ina pe fa lo to tonu le market. Ah, e saula le karo le o mo ko mama le ia. Pa ko le fa ngol fa li fu kampa pa e ma kam mu le. O fa masinga. Ia le tato te pula te ro tar mu. Ia o le istalo te le ina. Tu le o fa fa toanga. Lua kolu kala la po lua sukala makua i malia to tolo finangalo ato popo maua fol popo mal pulu niu manaia o tele popo sa ye vai tau inisio tau sanga maftia walu sa fai sioki popo ya mtau fale tolu popo al mero ye ya si mai le tulu tele popo e ne foi vai tau. Ya, se vai ngā au te tele o tātou atulanga o tātou maketi. Nā ua maua mai atulanga o whaipoloka, ia pole o whaipoloka, ia o lewa o taunu mai, o lewa foi o na minoi le tunu. Ia tā pena foi ma sauni atulanga wafa taunga, ia ma mana onga o tātou o tunu. Ia, e manatu o le siui ma le taurunga nā o tātou polkalame, ia ma le tātou ripoti ma le maketi whangalei mo le tā o las freile. Anga le tele le tua i whiau mga alwenga. Ia malwha mo moe tātou toi whira i tai au se isi whapaponga manuia tele o tātou o tunu. Ia whatalofa whawera ia
numia ita ola isa usala uapai sele futi se ienga ngana mai e o se manuia e a pele ai moto ole la mangalo isa usala Ina, o fea e usu po ye. Ke o te alua tu pole asi la me ta pisa mai ngā tai le whare komiti. Whalongol vai ngā luol polo kikian malu, la foi wapo e kumkumu e ngā kai. Mana te le ala, awano le leia le si taru sanga ia e mo se masini fo ile vidi ai la au. Te lo se whalo lolo mo i masini. Ui papa, ke haru sa o alai vai tele, ile whalo loa mo whatoanga. Te mawai masini le lei, masini anga ta o oi e kuai. Te le lava, o te alua tu lai le whare komiti taru sanga ia. No ti elo le i vai tele se i mata i e masini. Fiu mai lo i tātou la lai funga lei, vai tele wha peasa le longa mo le motu tele i sa la whai. Pe wala au mai fo i numero telefoni 225 251 o wha peasa le longa i le 5-3-1. Pe asia se fo i lunga o penga ta whailangi i le mātou Facebook page. Samoa Agriculture Store Company Limited. Samoa Agriculture Store, helping you grow. Stasi o whasaru whapisirisi mai le tātou vaenga o le whaloloa ia o le tātou official whātoanga ia whaloloa whātoanga ia mwhainga whaiva ia pe ona iai i le neivui vaenga o le tai au o whaafonga bailu tātou tunu te blawati o le wafa tunu le valu o mai whaafonga le tātou li poti o mai tātou maketi pe ona whaatauteia le tau whaabole whatele mai a whasio tau loa ani sento savelio ia mai se foi le fionga ia masoe ia sepi ia mai le tātou maketi funga leito fatala fatuai le fionga ia utu fasili ia mai se pulenga le tātou maketi funga lei o le tau nei fifia whailo atu o le fuua te maua le mātou whailo inga ia ma le tātou whaleoloa o whātoanga ia pe o nga whatismai le usufo ia Greg ia mai se foi ona soa tau le tai ia ta lova uso ia o se uma le tau te vai atu o foi le tai ia tai manuia o se fifianga foi o te maure nei manoa ia pol nei lau ia ta to ma futai ia ai o se taimi foi e fa malu lu to ai le malo tele se ta to no una ia ta to pa anga fa ngolongo ia ele ngate lunga ia ta to live ia al fa fong anga foi se ta to no ilunga le ta to letio le si fo fonga o sa mo be nei longa ia por tu ep ia ona niso to no ia por niso to ni le ma alfia ia sa awa ia to le company ni si fo ma fu anga ala ngati tau ia ai mase ia o vai aso ma vai sa ma awa to mo tiri se la fai ia e pe ni si nei o vala ia na le ma fai ona fa tau una ia ta to por kalame ia au tu langa la vai le lotto fa lo fa toanga e fia ma futa pe ma lo sungo lo tu la it fo ni tu la ta au ia au se fa talofa ia e tau mai le manto pursili o le pulenga ma le malo le ofenga luenga lau fo fonga fia ale fale o loa mo fa toanga ia na la to taselo to ina mo tele se la fa sale longa ia me lua e polu nei ia le la funga le malana la au tu vai tele fa tal fa tu ma o fa lo fa tu ia tatu paanga fa tau so o lava se fa yatina le ngata yu tele vao ia o tai fila ia ngata i fale la to lo ia to mai manga va ai le asio ngata i fale ia o ma ko nga ia o kamo rain o ka vao ia wa yeah I'm ready the guy is ready yeah good morning Samoa ya malola va ya matau ti ho ile matamata tu ile tato
tama ia ta foi le lungo le tatou page le tatou wa foi le tatou fa le ro la fa o fe lo ia tu tanga telenga e lungo le ia batalo vatu ren ia batalo vatu la sunga le fonga po kala mili ni tai ia tai manuia ia tatou mo le pona po ia pe tatou tanga tau le ni fa mo ia fa tai le tu ia to au mai tatou le ni tai fo ia tatou vala wina tatou fe au vala wina tatou le tu ia tatou te fenga ile aso male aso fatalo fatu la sunga po kala le fonga po kala mili ni tai Greg ia sauno ia ni so vanga taunu failo tatou tinu ia mai se ia o tatou e foi ta penanga ile anga ia tula sautina o le tuman tuale a sautina te sanga le sai foi to fa la vilo foi le tatou pa planti ia mai si vanga fa pena fai malo fai ini si vanga fa mole ia te tono mo ngol tatou tem ia la tal me fa solo tatou proclame tu se ta penanga fa lo fa anga ena la tolu mo tatou ina so tatou tinu moni tau nanga ia ele te po male tu langolo ia ta penanga so tatou tunu mole so sautina ia ia ile u tatununga mafuli lava ta penanga so tatou tunu ile fonta mafa ai o se to fa wa e fo ile polisili mal pulengal feng ale fengal wengal fa lo mo fa tong se ta pena ni so vanga wa se me alo fa no last a o se me alo fa umala ne te usanga o tala fa to apol fa mala mala fa le titilo ya ia o ta penanga na ia ele te po male fo tunanga lo ia o lo e ono nga mole a tutu tau avetina o le current tools ia o fito tonu lava motina peta ai inga wale o yantina ai inga wo failangi fo langa tina ia po tu fo le mafutanga ia on o le vala apa ia le tu olea ua ia ile manager company te taune ini si o lo fo ie te tauna nga va aitama awa o tama e yola to wa taimi lo la to ave lua ia tiu te faltama mal tiu te faltina ia wo mo fo ona futuna ia ona ia ile manager lunga ole fale o loa atua ole afa aluina tatou fala uloa ia se ia vanga nali tu le vaila au mal fishes ona o mafuanga nei o tatou te pamine lua o lo o waiai ia mo meo fala ulo fa aluina ia sfaiso o lo ia tatou pa ulo fa pa uina tatou lo ia ina ile vaila au ia mal vaanga o le fanga faiva o le current tools ia o lo la via uma lava ia vaanga pona ta o trowels o shovels o tulanga tau clouds o secateurs ia o vaanga na o planter beds o pot plants ia o na vaanga ia lo o maua tele lava matutoel supply tono le falolo vatonga ia mo lo fatawina fo in tau family loto ia e musua ia le to tele na tatu tangata ona tulanga lo ia competition lo fa terminate fatasi ma competitors ia ai ele o mafai ona vai ia fa tutu al falolo vatonga e tu ina tu nisho o loa a oni fama ma avenga awale upulo lo tutu le putelo fala uloa o se pau o se fa mama venga ia o lea sumai matala mai au o lo fa luina tatou wa pau ia po tatou fala uloa e ala ia tatou o lo mfanto lo na tu male temi o mavai ia ta o fa pia ole fala uloa a tou fa luina ia sumai o lo ia fa urulungo tatou vanga teitas e te fa tanoina ina ia se malama atidi i tulanga lo tatou fala lo fa luina wa ia inga ia inga tatou vanga nei ia o mele e fa ilo to ia se tatou lala ona e mawalo a tonga il fa tatanongo ni vanga After tele Greg ia Ryan ia la ngalenta o Greg ia o la sunga uta leva ia o ani si vanga tau town family no ia tau ho ia fa ilo la tunu o ia mo uta leva la mi mo fa fsit ia so tulanga lava ia i le vai taulo e tatou si o tatou tunu tulanga le ma stay so lo ia le tapenanga al falo fa toanga mai polisili mal pulenga ia wase ni vai la au ia ni o lo fo ia e nga pe fito tunu le i tinao le tunu so le tulanga le lo mawal mato tulanga le tinao le tunu a pe o le tinai te fie se fai tonga la au fo fale gardening or seedlings lo en mato vai la au le ta o le thrive orchid food so le vai la au le thrive orchid food o tamale mfai ona e alwatu fa tau mal folo fa toanga ia mfai ona mixinga ia mfanga i lau o keki so le tulanga le o keki afa pe o lau o keki lo fu mfai ona e fa tau ina le o loa le mal folo lo fa toanga le thrive orchid food ele ngata foi la le le thrive orchid food ia e mo for le thrive on all purpose so si toi ngala
Yeah, so tulang vai le o lo mo vai le tatou 5 roses and flowers so. Ia le afa pe o tatou ta mitia po tatou fa na o le fu fa se me lo fa mutina. E mi se lo sunga po kala. Afa pe le na fa ila me lo fa tau sanga linte a mai tau sanga o mo vai i se tupe po se ale pe na ya lo fa lanch lo tina. Lo va no le ni misi. So it tam vai mai se me lo fa fo ile le pe fa tau sa vai la au le. E fa ngai lo ke se tina ina ia lost lanka. Em fa yo ne uso tu le ta ya mo le ta ya o lo va ai tu la. Ia o lo tupe le na fa. Ia fa na ma wa me lo fa le asio tina. So ile ngata fa ila tu langa ta tu vai la au. Ia lo available fa ta tu naps experience. So afa pe fa tau lo vai la au ele se fa ngavau. Ele me fa inga inga la au so lo available for tatou fa ngavau naps experience so so inga lita mai la vale tu le 2 lita 5 lita 8 lita 5 lita mal 2 lita ya o fa inga lo se tatou tu mal lo se tatou tu o lo e fa tatou fa ngavau al le ma so em fa inga charge le power ia me fa ngai lo tonga la inga so se taimi la vale so e te mo mi ai ia mar tulanga le ia tatou fanga ba ia lo mo foi tatou spare parts so pe on ta wele so ya quick so tu level for loft anga ma walo va no tau tu va atu ia me fai on fam tata la ina tu le finga winga ia nisi me te mo mbia ona fa le ia ma fia sila fia ti le vai la awel for loft anga mana ia ia le va nga le wa ta u le sunga ia ren ia Michelle va nga le mana ia o le molinga mai o fia o le so ia ren ia mene yo le mo le vai la au le pe so sonia ina o mi le ola le o keti lo motua e mai le vai la au le fa pe fa fu ai ia le nosa ma le sa le lo fu ia o se u fa ngo fie pe o se mini rally pe o se me ai le ai le la u va ve ona fu ia o sunga crack ia onisi o vai nga fo ile mo le tatu fa la wilo te lo le ua mai on fa loa ia le tele ma le no ionisio o vai nga ia tapena ia mai so tatu vai nga ta ua ia current tools ia vai emonia ia o pe o le vai nga le vai loa ia nei tatu tina fo ile le mautu o tatu vai nga fa ilon tonga la au ia le ia si me o la tu fa la veitina ia mai se ia o le si vai nga ta ua le nga o le fo tatu te ia i le fa mana tu le o le tulanga tau sei fu malono ina ia le tutongo tatu fo la ina o lava tatu tatu seats fa mole correct mani si vai nga mole tatu tonga la au fo la ina ai e fisi dingi lo male vai nga ma wa tu ni cha a veri ok ni si tasi fo io o fala potong ma si ni cha ya ia e tala mofo mo joi ka pisi o capsicum o familinga o pi so sto inga pi ku kama so sto inga size ma o keni so sto inga foringa meleni i so se tu inga tofu ma we fa lo fa tu anga au tu langa we fa singa me tau fatu mana ia tu langa lo we city fatu lo fa tu ina fa lo tu anga tatu fa la ina ma tu te fa tu ina le fatu tu tono le pepa me le fatu tu tono le apa fa ta se la ma le fatu o la lan tatu o ina e mau ai i le pine fa mau o le fatu de awa e ele misterio lilo la tu pulis fatu fa tau le stanga te fa me le ola io na ele so so ninga company en tanga pal pe on ta on telo ta to por kala me wo ma vai e alona le ole e alona le ola lo fatu ele ye se mineral le pala pala ele o ye se va nga fo ile fa tu pla ele ola la usi ai nga ti le ola ma fa la au pe atu to por fatu la au ro toina ia o va nga we fa feeling el fatu la au tele lava ma to supply a ole puti ina fo i ma le tamu fa ina ia ma ole ola la usi le al fatu la au o lo wa ma va nga man nga lue ina ole ola al fatu la au a mata mai lava a mata mtanga al fenga la watina ma wal me fenga luenga se ia o lava li se lenga manuia por best harvest i la watina o lo wa maua fo ia vaenga o mamo au tapenanga ia pe ona fa finia le tatu tala noa i le tulanga fo ile o te la tole tala noa tu ia ala e lu ma fo fauna i upolu o le na tatu fa filo ai nei tao ia o le sa e fa malu no mai o no nisio vaenga ia o le mo o le sa i tu sala fai o amal tatu ofisi sala fai mal tatu la inisio tatu vaenga ia pe fo ona lua ta o fa mole ko matau tia ia tala mal mutiri sala fai ona wa ia sire potina o mai tulanga lo ai ia ma sa valinga fo ia male ofisi sa watu de mutiri sala fai o proketi ele tasi tes mal valu miliona sa vatanu nele ai tu malo palauti ia ono mato ilo ia e fitu se fulu 5% la fai fatuanga ole motu tele sala fai
fitu sulim pasene ia titilo la ia o nei polu ia tele mano no ia vai nga uma ai na le lua sulim pasene ia o tato i loai o walava ta pena le motele sala fai i le tau o le soifuanga lo o iai i te minne ia wa tato i lo le tau o lo tupu laulang e no iai le afianga o tau o soifuanga ai o wa tali motele sala fai a wale popole samo o lo macho iai le vanga lo iai fatuanga ia ma o se lato fa ftai fale wa una company ona o supply ina vanga uma oso na tala le fai toa turunga palpala tangolo malau di male ton tang fetilesa tongi lo male uvia ia sa vali mai le simal farmasi na tu ilalo ina fatte tali lo le temi best harvest ia o folingan na ia tulanga lo eta pinangan motele sala fai ia mal tala wala tu tuna mai ele ngater sui ole ba ai ole i o talo sui ia ele va ai i le ola lau si usel talo o le lau la no me matar talo ia ai ala le tofu best mela ale va mole a kwekle sa ta ua ia le tu malo le i le la ta bloketi em fa yona fa lo o la bloketi le o la tu va ngale sa mo mi afso sa ne ta tu fa lo tele lo fo e ta ua i le fa fonga mai ni si tu malo tele ia va ngana na apa ia le tu malo le fia mana mi le unanga company pino chaua ia o le ngoa ia company o le fa lo loa o loa mo fa to anga ia ai ua ia la mal fainga faiva ia o neila le tu o la to apa ono le o la to le va ai tau le lo o la to experiencing ia le tulanga lo ia pro ke ti peona mavai o i na la to wa au mai se tala mausali ta to wo le upolo au mai le fa lo va tuanga ana nga tau la na lo best quality ina iam fai ona lu atu la va le sprocket tu mau atu le olo sprocket ia ola fa tani male olo sprocket tu langa na olo ia ai oni alu atu le olo sprocket ua rest in peace mai si olo sprocket ia ala ua makua danger zone mai ale si olo sprocket ia o vaanga na no la tu titilo ile ngata la yutel va au tai fo la sam au tapina nga o mea fenga luenga ola tu au mai se moni mau ole ana ngata ia ole o atina o tom fai ia o fa sao i tai sam ia mo la to ma umanga ia o vaanga tau la fumanu o la autoto le ngato fa matanga fino lu mamaota te fa lawa po tu afale foi ia ole fola au aina o vaanga umana ua tile company se Italia tu ale malo tile so chato tunu ayala la vaila au o le isina tu mo fana ia tapenanga le ale tu maloni ona ole vaila au la tu te tunuina ole fitu aso lava ia ma le tasi le aso ia fa tasi la ma vaila au mo le tapeina o iniseti o manu fa la fua ia elinga telia o vaila au mo minerale fa popo e soani mea aia tato la au ia wale talia tu le ngatem ta fa yota ma o le tuatina a le tu te tau ave fo ia lom fa na tono ainga le we ta wa ia le tulanga vai na fa mo le crack ona ta wona e to e famla tu ta tu tinu i vanga fo lo ta tu pe mi tele masani ona e tel no e ta tu vai la u ye lua langa la nama na tu nita ya ona tulanga pe mi ta o le pe mi ta ia fa ta wina ta tu va ta silaso pol vai la au fanga pe ia pol equiquat u ai longa tono ta to wa fa to inga o nei vai la au ale se pe mi tele pe ona fa ta wina ia mo le ilo longa fa mtalanga tu ina mai ala ona ma fuon fa pe mi te fa ta wina vai la au ia e maua ia le tari mautu ina i tatu vainga quarantine o ila to ia lo au mai ia fa mtalanga o matulenga i tatu vai la au mole o la malolo ina so tatu tunu a wala nei vai la au e moni lava tu sal mars malava vai la au a lo atangia mai i upu fa sa motu ina mai ngo vai la tasile aso lono winga e ono afia lo tangata ile ai totonu le tasile aso pe a fa peni te opisi au ile vai la au pe afia se solo se vai ngolo tino o le e nga ile fai o tato pe mi talanga o le vai la o fai sina nga e o fo ila i tato me fanga ia matulanga va pina ia e ono ia se afia nga pe afa pe ele te malu le ina tato vai la o le fa tau ina pe mita al fitu aso lava ia sting male roundup ele mana o mia le pe mita tulanga na pe tulanga na fa mamma mai no ni si vai ngo tato wa pe mita fa tau ina vai la au tasilaso Raino le tulanga pe ona ia le he pe o tato tunu ma te tuo ni so fama i mo le al fivo pona ivi o a mai tulanga tato vai la o le fana ia tato Mauta malawa ia manufuanga fo ile e tau tuititi ai le insetini na mo famu. Ia fa tai lau fianga le fonga program. Ia le tala maufa. Ia mo tu ile umalawa le auto va ato malo so tato tunu. Ia fa tau ina fo tato vai la aule icon.
so le vai la au le ai kan ia o vai la au le o fa malu lava le health ia wal pui pui ngo so tatu tunu ia le nei vai tau o le fiva po na ivi po o le tanki fiva so le tulanga lava le ia lo tele manan wa isa palai e lo vai vai fa lo fa to anga ia wale la uina mai tono so tatu tunu io nei vai la ia wal pui pui ngo le malu so tatu tunu ai au bani ngalu ava pe ave sa vai la wai kan ia mana tua sa safety gear sa mai lava tumu lo ulu se pa ia mati o lo fiva o lo mo umala fa lo fa to anga o lo e pu lo o le mata o le overall safety ang toting lima safety cam boots ia ai fa tau lava o sa toting se e o se vai ia lo avela po uma tatu le tulanga le tatu fa lo mo time ni Maro. Ia kwek fa mole o te loa la ngalo ke ai kula wa pi fa singa ma fi ke lo pi ke lo isi vai ngai tau. Usinga ingor pro ke ki. Ia isi vai nga fa mole uso ia tau no fa ilo tatu tunu wa le wa tele ina fola ia ni si vai ngai ia mi se ia o tatu fa toa ia lo fa ni nei mole tatu sa ti la fa mon. Fono fa pi tulanga lo ia se no nga pe na va tulanga fa fsingele fa mai ponai. O le matanga o fio tatu vela au le fa tauna e le ngata ina fanga ile in setina ia fai ona mate temina ai ma fai ona fanga i male no fonga lo tau fu ai in seti na ngai ile in seti ta fa vale so ia au me fa ma ai ta tia lana fa moenga ia pura po tulanga umolo o fa fai le ia na ia na tama fo ia ko kapingi ga ko ia ona manga ia langa ko vela ile nga karanga ko pingi ila ko ai ka ko pingi mala ko lai ora ko fa mai la ko ia vanga umana awan ne ingalo le tunu peli wa yailo se fa vita do tupu la watina mala au fa lo fa tonga pe fa so ta ise fe so so ninga ni mfono ma to so so ni ai wai moni la vale na va ta lo tuna ma se fu malo lo in e sili le puipuia na ile te tong tia la watina au vai ro fa ma il talo mala au fa lo fa tonga wai lo se tulanga lo ile lo man mala au fa lo fa tonga ase ma to tali ni so vai la au watina yo in se tim tulanga umu fa pena ia o le siva ang o le masavali ia e paiona tu ina tu fo ile tulanga lo eta to fa laudo ia ele ngatala ile sautina ia o le masina fo e ono ia se va ngai tu matile fo sa uta pena al company ono tulanga lo ia le sfana o company ia se temi lu mo fa ilo si tato momo atu ia ile sautina ia fati amami ia ka ko mai lo le lautele ia si tato tapisai ia fa manatu al company au le e tu ua ia le fa lo fa tuanga au fa tau so lo e fa tu ina le fa tau wino fa ilo lo fa pitino lo ona lo ia fu fa tau e me se lava vai la au ia ale ngate vai le o lo fe silingi le ni so le finga lunga wa o ila tau ia wo ia to mai manga va amol fa ngai no le o loa ma le o loa ile taimi ala nga tau malona fa ngai na tau pe silia se o mato so so ani mo mato o tala ni so va nga uma o le se tatu fa manatu ne tatu ai ngalo ia tunu maulo ai tau molele mana ia tatu va nau yo lo ia sai linga manu ia fa ngai no tatu penga tfai lang Samoa market mana mai samoa.com ia le nga kai lia ia o tatu Facebook page Samoa Agriculture Stock Company Limited ia fasili tuina mai ia sau tausanga ia la se vaenga lo mafuri malilifa ia le finangalo ma tu te fia lava e tali so se temi e tuina mai la ufisili ia se vaenga lo e fia mana mai temi tala tatu fa lo le son fo ele Australia a fol fitu le a fol fa astronaut a fol fitu tatasi ia le so sa e tatalo le fai por kala memma woni ia talo sia ia te le se o talo lo to ile uia male o solo fa tawina le fa lo fa anga ia o te lo ni sina vaenga a faila va sa misi a fai la que o pre mi que soy e so de ia o ni sina fa manatu ia mo tato por kala mini tu la tao ma lo fa tai ma na ia va ngale wa taua ile tulangolo fai tau o tato va nga fo ile o lo pi ia i po tato le po sia a me se o fu fa tau va nga o mai tato vai la o te lo le si va nga taua te fa popo ile sa una nga sunga ia correct o le teu maluina le o tatu veila au mai le tango fia ia lo mfana mai se lava ia ona ia lo mfana ia wa ile si to ina fo le fanga la nga vao ia ala wa lo fanga va o la faka ki al veila au le ia lo kulole ma tamba ti fo le lua tolu tau sanga ia ona va nga nai no tau fa na tu ia ala fo tu ia le lua sa se lua Kweki Morayan ia tau lo mai le tatu programe ia ile nei tau
Ya baptai. Ya jana ele to yesi si tala fasilia ya le nasa mole tatu po kala melini yasu. Yo fia lava se tafa le tatu watu nu e mau me ni fasal longa le tatu wala leo le tu AP ya. Ma to te aso so i mi vai malu puenga yo se tala wala loa yo se leo fo i wa lavali. Ya fa mangalo mau male ona ya si mai te mau nei ya fa mo fonga tau munu le Fiangon Pulsili, ya pule sidi lango ya pulenga mala fengerenga lau fonga fia fa lof tong. Ya fa manu ya toyo to faiva mau ta o to faiva le ni yasu. Le suga ya Craig ya masafo ya le so ya Ryan ya malita te proclame ya on le faloloa o loa mo le foi fa jonga pe on ya le nei tailes really mo ya tele le weekend. Ya ulu sunga ya Michel Tatu falo loa hali fo ile tua ya ile pa ia mal la sila Michel Tatu tunu taulunga na tatu problema le talo sa mo ni tau ya on le taliva ya on fa fonga le tatu tunu ya e tatu tala mai New Zealand. Malo to ina o fea e usupo ye e o te alua tu pole asi la me ta pisa mai ngā tai le whare komiti. Whalongol vai ngā luol polo kikian malo, la foi wapo e kumkumu e ngā kai. Mana ya te le ala, awano le leia le si taru sanga ia e mose masini fo ile e vidi a ila au. Te ilo se palo lolo mau i masini yo. Ui papa, ke haru sa o alai vai tele, ili whale loa mo whatoanga, te mawai masini le lei, masini anga ta o oi e kuai. Te le lava, o te alua tu lai le whare komiti taru sanga ia. No ti elo le i vai tele se i mata i e masini. Fiu mai lo ia tātou la lai funga lei vai tele wha peasa le longa mo le motu tele i sa la whai. Pe wala au mai fo i numero telefoni 225 251 o wha peasa le longa i le 5 Pe asia se fo i lunga o penga ta whailangi i le mātou Facebook page Samoa Agriculture Store Company Limited. Samoa Agriculture Store, helping you grow.